timu y'ishomero rya St Elizabeth Girls Secondary School ya Elizabeth Hawks nibo basinjira empaka z'abakazi bwa nyuma yo kunganya obubonero bwingi barikwebembera ekimeza ky'empaka z'abakazi ezibire zetabirwe mu timu mukaaga. Omuzabashija abarara esinjire basinjire Mbarara University habwa obushata harubiri omuzakamarizo. Timu 15 z'abakazi n'abashija nizo zetabira mu mpaka ezo zo murundi gwa katano kandi abasinguzi bahirwe biconce biri mu sente emidari hamwe n'ebikopo kandi abatebekanisa nibagira ngo empaka ezo nezo kugumana zibaho buri mwaka. We pray that even next year's independence we shall celebrate this tournament, and we hope that we shall even have bigger awards and having more teams come on board. Itu abanya-Uganda nitwesime mu kwetegeka kwitu aha murundi gwa 23. Twenda kusima buri omwe atwire mukono kandi tugumiza mu kitebekanso gwa buri murundi gwa 5 mbwena no mwako kwija toro no gwakora totushoro twat abarara babakiriyo muri Mbarara City abarara Independence Open Tournament neja kubecoro eza kwa uwo abantu otungana nawe mukwata no mungaro kandi mugira ki babanywani. Okay, mutarigirizo banaremwe erimwe hece no mizano kikagumizamu owakwiseke no mupira ochiko mudomo kamwima okamwima grab mwine grab ahabwa TV West in the air achiza.